Welcome back to my channel. Norokno haino hai lamsugo ani channelo ang norokno thangai ani classo norokno kogrumani biskangne video wo kaisa theory to bi faine hingangke kubino tini ang norokni bagai kaisa theory to bi faikya abo hingangke learning theory ni bisingo khobjago a topic ni bungtamo faide heke jeng nainelene a topic ni bumungkhal trial and error method ni hinjago hingangke try khlayo tei jeng saya mane saitok mani bisingtei seng saya boklayo sana naiman hingangke seng saya ni bisingtei no seng srungo hingangke faide o theory sabo baire jak tei sabo bisigo tiklajaka abrok no tei nailene o theory hingangke el thorndike bai rijak ba bobai snamjak amtei hai o theory hingangke el thorndike faide haike seng tabuk nailene el thorndike sabo bo bisigo o theory no karikha abrok no tei bo jagani abrok no dei kisa nailene bo bisigo asaike abrok no tei abrok bo tangi hingangke TET exam o phayo belaki important norni bagai samungko nangane norok no man khana screen o the full name of Thorndike ni kangke tamo el Thorndike bini full name kangke Edward Lee Thorndike bonusang el Thorndike ni bo sinibo aboni yagulo bo asai mani hingangke 1874 asayo tei bo thimani hingke 1949 o thikya bo khoroksa American psychologist khaklayo norok ni bagai omo beleke samongo nangnai tamni bagai hingangke omo TET dogo phayo bo el Thorndike bo khoroksa tamo American psychologist tabu Russian psychologist am hairok gobangma question option of haimano haita hingke nang saimankha bo khoroksa American psychologist the theory was completed in 1898 but the theory was published in 1913 o theory rizak mani hingangke complete inka 1898 of fiaba o theory publish mani hingangke 1913 o publish inka khaklayo norok buchikhna finding ke jeng next one aleno aboni yagulo naidi o theory no seng tamta mohane siniwiman Thorndike ni connectionism ni siniwo stimulus response theory ni siniwo Thorndike's bond theory ni bo siniwo aboni yagulo theory of learning by selection of successful variants ni bo siniwo khaklayo asuk jora norok clear no buchi tongna aboni yagulo seng faidi next step thanglainai or nuguiman kana the way of understanding theory ang just haina gaisa bujinan bagai sirimani seng o theory no tam ke bujiman according to this theory if any organism is kept in new environment this shows different kind of response unwittingly response would be faulty tamani sa jong saimano o theory ni mote hingangke kono kaisa manei eba malmata eba borok phanungthun bono kaisa ketal situation ketal environment to toni rikhangke bo kobangma ketal tongmung tikhlainai tangai hingangke bo saimia a jaga kaisa new situation no thangai sabubai bahake tongnani a jaga ni tongmung samuno saimania aboni bagai bo pulawo bo saya mane response faulty phanu rimano saya response phanu mane saya tongmung phanu tamhinani amhai behave khlaimano amhaita abon oro sananayo number 2 the number of error comes down get finally by stamping in the correct response and stamping out the erroneous ones or tamhani saka nang jesek tamhanai jesek nang error hekeba nang jesek saya khlaidi asek no nang last to tamong thanai correct response ng thanai tangai hingangke seng saimia pulawa bo mahai samong khlaika hangke sabu bai bahai ke kok saka hangke ajaga wo bobai ang gedalai tongnani fiaba nang om haike khlaite nang last to saimanai bo om hai kok saka ke joli jago ang bobai bo belai kok snai rok no jol jago but am hai rok ta borok ni tomung samung saimanai finally nang bobai bahake tongnani rengai thango apano number 2 sawo number 3 connecting the correct response with the stimulus or hangke tamo kaisa stimulus means kaisa manai je no response ba no response khlairi mano no react khlairi mano borok phanongi mano abo kaisa mal mata phanongi mano kaisa mani phanongi mano abo no stimulus response means nang je behave khlaimani a mani no nugai nang je react khlaimani rom de tabok nang kaisa thenthri nukha ke especially buri rok to beleno thenthri thokjago thenthri nukhangke a thenthri nukhangke no sinro automatically tamhanani khukri phaipayo ajagao thenthri kha kaisa stimulus tais response hangke nin je khukri phaimani abono response hangke obo mane connect ngai thango ta thenthri nungma bai no chini khukri phai thango hangke obo stimulus by response connect ngjakte thango obo no sananayo number 4 Thorndike proved through experimentation and called its learning by selecting and connecting 9 जों
or theory wo experiment khlaimani bisingtei thorndai sawo kaisa select khaimani bisingtei kaisa manino nang mane puilao to nang saimia obojoto related kaisa baitai kaisa puilao to nang saimia je a manino omhai mane bobayang atike kok sagake bo jol jagan hani fiaba omhaike nang experiment khaimani bisingtei thorndai saiman kha je select khaimani bisingtei no connect ngai thango kaisa nang tam hun chanani tabugrom di thaijong sama hai stimulus nang thendri nu khangke nini khaktai phaitang mai abo already mane a manai nu khangke no nang puilao saimi aphano a manai nu khangke no last tamo abo mane tam hanai a mani bai o je khaktai mane automatically connect ngai thango obonon boro sana nayo ta select khaimani bisingtei no connect ngu hunai thorndai sana nayo no khakhlai no rog absek pura buji mai aphano kisa misale buji tongna abon pore next to tongo oro experiment khlaiman nai nai di pal string that opens trap door oro ke trap door am pore cat foot tongo kaisa ngke o jaga o aming no bo tam hinani aming no kaisa bakso sobi tonika abuni yagulo phataro kaisa manai sa jangnai tongo mani aming ni favorite to a sungjoton saimano abuni yagulo o jaga o hke pal string open the trap door je jaga o kaisa a bakso ni bisingo kaisa manai tongo je a manai no soton ka hke no obo bo khulok jakta ing thanai ta o je trap bo bono sobi ton mani o duglam khulok jakta ing thanai hke bo to saime ya puila o je bo jaga soton ka hke o duga khulok jakta ing thanai ke aboni bagai bo yangwasa ke waire wai sai to kha aboni yagulo atomsa tam hanani o shit kari ba ongko klai jakta ingei phai pakya mane adomsa bini yak nangjak teingai soton jak teingai duga khulok jak pakya om haikeno bo kebangwa times khlaikya waire wai khlaiman bisingtei bo finally last to hangka ke botai kono khaina nanglia direct a jaga o mane correct response renani bo saiman kata a jaga o sinai direct bo ano sai pakya o jaga o a angkha kaisa motivation ni samong khlaio o jaga o a hangka ke kaisa motivation di samong khlaio bahai ke nai nai di o ani bagi se bo to try ma khlai dilana o ano sana musungman bagi bo try khlaio yang ang jes ke bana o jaga ni kogi phaiye kaisa situation reja uno no je a situation ni nang bahai ke a jaga ni kogi phaiye ni kaisa mane je kono kaisa manai no nang accept khlaiman abono or theory o sana nayo next point nai di hangke khakhlaio norok obo kisa buji man khana aboni yagulo haino hai next nailen sung explanation of experiment na yang haino hai sapiro no experiment ni Thorndike done this experiment for 5 days in succession and gone get 10 trial each morning and evening. Cat was given 100 trials in all tam gabo aming no 100 times trial klai rekha naine di Thorndike bahaki experiment khlaiya 5 days borom 5 days na harka aboni bisingo fungo 10 bar tei sharigo 10 bar hangke to salo 20 bar ngo 20 bar jodi 5 din hangke to 100 times samujung hain chaiman thango 100 times khlaiya am hakine bo khlaike ta aboni yagulo naidi the cat was not given anything to eat in between trials hangke to bo buje fro o porikha na hanani sikang bono kuno samung rajageta aboni sai sikang bono kuno samung rajagya ke number 3 bottom saka as the number of trial increase get learned by selecting and connecting and it was concluded that process of trial and error makes learning to take place by association of stimulus response relationship omhai oro bonai di omhake bo khlaimang finally bo last to hangke select khainen saiman khaje ang bo samung khlaike hangke bo kubang ma khlaimani bisingtei bo last to hangke saimani thanga bo samung khlaimani bisingtei ang o samung o mane direct ano thangai bo saimani mane correct situation mane correct tam hanai correct situation no correct response rani bo srungai thangka obono oro sana nayo mane stimulus response ni kaise relationship geringjak tei thanga ta khakhlayo norok kisale busikhna aboni yagulo haina haina rule of motivation oro tam sana nai nai di hangke norok oro nugui man khna oro nai di motivation is samong tam khlai motivation ni rule bahai fighting di sang nai nai he said that association between stimulus and response was solidified by a reward nai nai di oro reward hingka hangke tamo o je bo mane kaisa bini chanamu sumani manai sing saimano aming ni favorite food hingka fish
aboni bagai bo oro belake o je reward mane price ta bo kaisa obono manani bagai bo tamungkha stimulus to response no belake mane belake crack khaiketa oro stimulus angkha oro angnong no thain samani stimulus angkha oma hai manai phanong thung borok phanong thung je manai no react khlairi mano abono sawo gangke naidi bo o jaga bo o ano manani bagai bo busuk try ma khlaikya am haita stimulus o mane hinkam siki attractive bini bagai abon bagai bo response automatically bo mane abono sanan bagai bo try ma khlaya abon oro sanan ayo mane stimulus by response no mane kaisa borong ni relationship no crack khlaiketa yabono sanan ayo reward ni bisingti abo bahike khaiman reward ni bisingti a mane oma hai ingna nangnai je a mane no bo ekdom mane bini mane nangkuk mani am hai ke jeng saimanuta belen bo o reward ni bagi no bo musung seng je se borok phanang thung je kono kaisa mane ni thani musungma tongna nangnai nang je kono samung khlaina hangke musungma tongna nangnai aboni bisingti no a musungmani bai stimulus hangke je musungmani bai ni je samung situation bai ni correct response no connect khlayo abono sananayo o jaga o ge kha khlayo no buchina kisa kisale number 2 o tongo o jaga o hangke he states that motivation is important factor in learning abon bagi no sawo learning eba sini srungmungo motivation belake important factor means rom data box sing mamu songna thangke tam hinani moi songna thangke moi kri phano sing som simi pano som bai hingke sing maisai mano abon bagai som kha belake important factor sini langmo som kri ke sing am saksai me hed ba som bai sim pano sing maisai pe abon bagai am som nangma hai motivation learning go srungmao motivation belake important role khlayo haita number 3 praising and ignoring work in classroom to enhance desired behavior and suppress desired behaviors or tam ni saka sing class rogo baksa borno praise khlayo mane bono bkha thangsaro ba bolayo am hai khlayo fiaba baksa student dongno gangke sing borokno ignore khlayo tam ni bagai nai di duita types tongoro kaisa gangke praise khlayo kaisa bono mane bkha thangsaro ba bolayo am haita bono tam ni bagai bolai je bini musungmano tebo develop khaine ni bagai boi hai bolai ja khangke bote bo manthung mane ang boyana sakmano ni sagangke ang omonom tebo mano hanjagnan bagai tebo samung ma khlainai amo hai sauta abono oro sajago gangke obo gangke praising ni do duita tongo ignoring ni gangke jodi bomaya bono maya amsa care khaya ba abo bini theory bomte hen chaka bono asuk maya care khaya tong hangke angke tamni boy khay tongo nai boto mani tongo ano ignore khai gangke sarbo ang jodi kahamke porikha hangke khoroksa teacher ano mane care makhane amti hai mane borni aje musungya tomung no norn ni bagino borong no ignore khaijago classroom ni sajago ta bini theory bo amti hai ni saw genor kisa to busikhna aboni yagulo haine haine essential elements of trial and error theory essential elements guessing take the next point nailene or essential elements of trial and error theory or norok nugiman kana first gangke definite fanungka or tanga hingangke sing jesus pan samong kleine hingangke chini kaisa goal hai ke ban nahar mong tong nango an nahar mong kri hingangke as hamong no sing complete claimia ning as hamong to kleine ifia ba adang madang ngai ning abuno ning as hamong success ngi ngai mano abo haita number 2 nai the obstacle ni so obstacle hingangke jes samong go fano kebeng mungkri hingangke as hamungo neng as hamungo kebe mungkri manis thongke neng tamni bagai sai tok naiba am haita neng kaisa neng ajaga mungsa sreng mong man glak abon bagai chini je kuno kaisa sreng mawo kaisa kebe mung tongo abonon sananayo number 3 subject eager to learn or tam hani saka nai di oro hingke sawo subject eager to learn khoroksa subject eba srungnai phanongkha boje srungnai ekdom a srungmawo bo musungjak ngna nangnai abonon saworom di botabuk maths hamjago hangke bo a maths khoroksa maths hamjagnai maths khlaire hangke bin baga beleno interesting ngai am haita e abono oro sananayo number 4 various response thajengo sama hai bo gobangma various response dal bidal bo tong mane tamhane dal bidal behave khlainai tangai hingke bo puliao saimia bo puru correct response khlainai abonon sawo dal bidal bo oro response roi mano
haita ge elements of unsuccessful response nai ni je kon samung khlai ke hanke bo pula o ka ke to aming oro yang wasa bahar ka last on ke bo tangai bahar liya pula o to yang wasa a dugan phiok nan bagai mane phiogi ta thangno nei bo lama nai to khata phia ba lama manliya last on ke bo saiman thanga correct jorao correct situation ni bagai correct response khlaina ni bo saiman thanga je a jaga o kaisa sodon jangnai tongo a jaga sini ri khang ke na bo mane a jaga soton jakte soton ke na bo phai thangmano kaisa yabon bagai a lama no correct response saiman thanga ke jesek nang samung khlainai jesek unsuccessful samung no bo yakari nai mane abono tai khlaya haite elimination a jaga ni nori re nai ni sau ampore number 6 o achievement of goals tanga hingang ke o a je bo ano phataro aro tonmani achievement of goals bo bini nahar mungno kubi no achieve khlai ke last man thange diba yabon sawo establishment of right response gange kaisa tam hunin tamhonai particular situation ni bagai particular response rani bo srengai paikha abon sanana yo khaklayo norok buci khana kisa pano ang jesek mansak norok no site no try khai dong bujirnani ojaganai the educational implication of trial and error method orong kangke educational implication mane sreng thaniwo sini shikhawo eba sreng thaniwo jeng bahake o method no implement klaiman abonon sananayo naini the setting goals sini srengmawo jeng kaisa setting goals sin thani goal setting khaina nangnai sini mane naharmong no nang thik khlaina nangnai sikang abun pore motivate the students nung khorsa motivate rangna as a teacher khorsa frungnai ingai nung students rangno motivate khlaina nangnai abun shawo number 3 wo hangge na je learning is gradual process srungmani ingkha kaisa tirik ke chole o waisa bai nang srungi maya je pulawo nang rom disrai rangno frungna thangge pulawo bo onko 1 to simaya khubono direct onko khaire kangke bokunda bujino ba bujia am haino orobo sawol chini srungmung kha tirik khese process ngu am haita ampore number 4 from easy to difficult or thajing samai omo kisa misa jotono same haino from easy to difficult kaisa klaini simi nung kutugo matlang nai waisa bai bono kutuk saire kangge bokum se busiglak klaini simi nung chung nung bono kutugo tirik bujinani try ma khlaini abono sawo ampore number 5 emphasize on exercise nai ne de orong kangke exercise means nung je samung khlaimani ajago bisi emphasize khlaijago mane jor jago ta fun khlaijago samung khlainani bagai fun khlaijago ampore number 6 ong kangke useful for the mentally retarded person tamong khamo kangke jara mentally retarded person rokni bagai belakhe retarded mane borong amsek tamhnani slow learner rokni siklai debasang slow learner rokni bagai obo belai no useful kangke tangai kangke borok to jara tamhnani tamhin borok no exceptional phano hini mano khoroksa mane bo belake exceptional positive and negative tongo exceptional ni fia ba oro gangke jara tamhnani jara speedy mane je dakti srengnai am hai nota gangke dakti srengnai eba slow learner dakti srengnai rongni bagai obo jara slow learner rokni bagai obo belake helpful or theory tangai hingangke borokno sang khabasari mano waisa bai ke maya tirik srengte se mano omha ge sawi sang borokno khabasari mano or theory ni bisingtei obo sananayo for number 7 on idea development of positive attitude sini kaham wansuma kaham tongno sang develop khlai mano or theory ni bisingtei ngeta kaisa idea development of good habit teisini kaham tongno sang develop khlainani mane theory belake samgo nanguta again number 9 development of skill kichini kurung marino sang develop khlainani bo chini bagai or theory belake no useful ni saimanota ampore number 10 gangke self learning sang sak sirnani sep mano or theory ni bisingtei abon sananayo ampore number 11 learning by doing sang claimani bising tanyo sirungo hediba obono oro sananayo o theory just simple amsa kutupoya last gangke tamsaka 12 number gangke learning is incremental abon sananayo learning gangke kaisa step by step direct kaisa ni step bahari ta kaisa step thangmaya abon sawor learning gangke incremental mane o learning gangke step by step mane soliwo abon sananayo ta gangke ta isa next na rene criticism of trial and error method ta mani sagoro criticism of trial and error method and error method ni criticism gobang borok jese samung kaham fan khlaiteng hai deba chin borok ni abo hayung ni tong se hai jodi jotoni na joto jaga chao am hai ko ge hai deba abon bagai gobang borok hamia bo sawo kaham bo sawo jese samung kaham khlai pano bini bo uplogo gobang ma hamia sanai bo tong hai deba abo hai no kaisa o theory no bo gobang ma kubuni
wan shukrung shikrung rokbo borok abono criticize khaike ba jaya sagata o theory no glogo tam tam sakanai nei di norok oro nugiman khna criticism of trial and error method criticism trial and error method ni criticism ang thai samahai orong ka naidi it lays more emphasis on useless efforts nai na disang oro wai ni wai tham je sai to ki tong mani abono bohong kang ke useless mane haino nang nu geni somoi mag nang khlai tong nei bono useless efforts nang nu geni sai to ki tong nei boni abono criticize khlai kya am pore takhi saw learning is mechanical ni bo saw learning angkha kaisa mechanical eba tamhinani kaisa machine ni sauta machine to sung soton saimano mane learning ka kaisa limited ni sau aboni bagai bino mo kotangi hinki nai ni bino bono tamni bagai bo limited ni saka abo hangka ke kaisa particular situation ni bagai simi particular response ri mano obo joto jaga o applicable ya hanai bo obono criticize khlaketa number 3 wo hangka ke more emphasis on rote learning nai ni di orong hangka ke saw mane obono rote learning mane bar बेलायखे माने बार ट्राई खालामनो बिसिंतै अबनो बेला बार ट्राई खालामावो तेबो एम्फेसाइज खालायो माने तेबो जुरो हनै बसावता तामनि बागै हिंगे जों माय आंगित वाइरे वाइ परिया दिबा हिंगे वाइसाबाय मानानि बागै ट्राई खालाया आम हायके बसाव वाइसाबाय मानानि बागै ट्राई खालायो तेबो बार ट्राई खालायो मानानि बागै से उल्टा आ जागा से तेबो एम्फेसाइज खालायो माने वाइसाबाय माने जातके सामं खालाय नै जातके अ थ्योरी साया आमते हाय हनै ब अ जागाव तामहिनानि criticize khaiketa ampore number 4 kohalar criticize Thorndike's theory was faulty because it made insight impossible tamni saka bini obono Thorndike ni theory no bosaya hanai nai criticize khlaikya tamni bagai hingkangke chini boto swrwngmani bisingtei ingoni sa wai try khlaimani bisingtei no ango hunai sao fiaba bokhetam hun saikya obo insight ni kaisa tongo bini theory obo hingkangke kohalar ni insight ni kaisa theory tongo hingkangke chini bisingni wansongmani khakamani baise जों अबनो माने swrwngै मानो सिनि वानसुमानि फिलिंग्स फानंखा इमेजिन फानंखा आबो बायसे जों swrwngो हनै बके साव आबन बगै ब अबनो साया हनै साव खाखलायो आमसक थिउरि कटर मानरनो किसामिसा अनि जे सकमान साक ट्राई खालायया बुजिरनानि गांके तिनि बागै आमसक नंनाय खाखलायो नरक किसाले बुसिवाना हनै हाइबेनो नरक नांखांके आनो कमेन्ट्स रक नि बिसिं दै सादि तेकिसा अरा तेकिसा दिबा नांखांके नरक साइमानो आं जेसक मानसा ट्राई खालायने नरक न बुजिरनानि बागै आबनि बागै बसकांनि सालो हाय नरनि बागै आं तेकिसा थिउरि एबा Thorndike नि ल अफ तामने 3 लॉस अफ लर्निंग आबो फान तुबै मानो गाके थिउरि फान तुबै मानो बिनि थिउरि लॉस अफ लर्निंग आबनो फान तुबनाय गाके नरक ani channel no saja khangke subscribe khlaidi Tei Share khlaidi non dol rong no bo kisasuk borok helpful ngai mano abo ke tet ni bagai belai important tai B.Ed khlai tongnai rong bagai belai ni important ke jara education honors na hari tongnai rong bo o theory ma poriwo abo sana nayo kangke norno belai hambai ani channel no norok tebo joto ani subscriber rok no tei ani channel nai tongnai rong no tinin bagai asuk nungnai joto no hambai